Ikibazo cyanjye cya mbere kiragira kiti ni irihe shyamba rinini kurusha ayandi ku isi? n'amashyamba yo mu Rwanda ntabwo yazi. Okay, reka dusubize urabizi ntabwo tubizi. Ni irihe shyamba rya tropical riboneka muri Afurika? Ishyamba Rya tropical riboneka muri Afurika. Ishyamba Nyungwe. tropical. Yego. Ndakubujije. Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Mwese mukurikirana ICK News. Uyu munsi twagarutse mu kiganiro TikTok. Aho tuba tubafite abatumirwa bane. Abari impande ebyiri. Uruhande rwa mbere bakora ari babiri n'urundi ruhande bagakora ari babiri. Tukabaza ibibazo bitandukanye urushije undi amanota akorewe watsinze. Uyu munsi tubafitiye ku ruhande rwa mbere dufiteho abatumirwa babiri, Rosemary na Fabrice. Ku rundi ruhande dufiteho Munezero na Witonze. Twizere ko muri buze kuryoherwa n'ikiganiro cyacu. Ikibazo cyanjye cya mbere kiragira kiti ni uwuhe mugezi muremure ku isi? Ufite amasegonda 10. Yego. Nile River. Agikoze. Ikibazo cyanjye cya kabiri kiragira kiti ni ikihe gihugu ku isi gifite abaturage benshi? Yego. China. India. Ubuhinde. Okay, reka dukomeze. Aha. Ni iyihe nyanja itandukanya Afurika n'Uburayi? Pacific. Oceania. Oceania. Kirabananiye. Ni irihe shyamba rya tropical riboneka muri Afurika? Tropical. Ishyamba Rya tropical riboneka muri Afurika. Ishyamba Nyungwe. tropical. Yego. Ndakubujije. Kirabananiye. Nacyo kirabananiye. Muri Afurika Yego. ni Nyungwe. Aze muri Afurika hose. ntabwo ari Nyungwe. Ni rainforest. Cyabananiye. Ninde muntu wa mbere wagiye ku kwezi? Umuntu wa mbere wagiye ku kwezi yitwa Armstrong. Okay, yes. Armstrong. Armstrong. Kuko ko ntabwo iryo nota twarimo ariko Yego. kari bagusubirije neza. Oya nabivuze ariko. Okay, dukomeze. Ni iyihe nyanja nini kurusha izindi ku isi? Inyanja pana umugezi. Inyanja. Inyanja ni Pacific. Okay, correct. Ni rimwe na bibiri. Okay. Ni iyihe migabane ibarwa ku isi? 5. Aha, ni 5. Iyivuge. Harimo uw'Afurika, uw'Uburayi, uw'Amerika ya ruguru n'iy'epfo, urabura umwe wavuze 5 kandi umaze kuvuga 4. undi si ubwo waba ari uwo undi ntabwo uri kuza. Wowe uramufasha? Ntabwo ari 5. Imigabane iba ku isi ni 7. Ni 7 harimo Afurika, Aziya, Amerika y'epfo n'iya ruguru, hakazamo Atlantique na Oceania. Correct.
kora hano ni uwuhe musozi muremure kurusha indi yose ku isi? Everest. Correct. Everest. Ni iyihe ndege ya mbere yagiye mu kirere? Indege ya mbere yagiye mu kirere? Yego. Yitwa gute? Yagiye mu kirere mu wuhe mwaka? Cyo mu Gisimba. Cyo hapi. Ndege se reka. Ni uwuhe munsi? Iki ni ikibazo cya nyuma. Ni uwuhe munsi isi ihimba nyine yizihiza nk'umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije? Umunsi wa environment. Nyine itariki, umunsi Itariki 5 z'ukwa Eshanu. Ukwezi. Umunsi sinzi niba unabaho. 5 z'ukwa gatatu. Kwa gatatu na. Yego. Kwa gatanu. Ntabwo nabi. Ndi hanze. Ntabwo tuyizi. So umuntu utsinze rero kuri uru ruhande ni Marie Rose. Nubwo muragakoze kame. So ikibazo cyanjye cya mbere kiragira kiti: ni irihe shyamba rinini kurusha ayandi ku isi? N'amashyamba yo mu Rwanda ntabwo yazi. Okay. Kadutumiza urabizi. Ntabwo turizi. Nawe ntabwo urizi? Ntabwo ndizi. Okay. Zero iraje. Ni irihe shyamba rya tropical riboneka muri Afurika? Ishyamba rya tropical riboneka muri Afurika. Nyungwe. Happy. Wowe? Okay, ni iki gishobora gutuma isi iturwaho ariko maso umuntu akaba atayituraho? Ku isi hari umwuka wo guhumeka. Ndagakose. Ninde mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi? Papa nde? Happy. Ngo ni papa. Oya, data ni benshi. Ni papa nde? Subwo ni Papa John. Oya. Faransa. Wakanga. Cyanzi nuko undi yarapfuye. Undi sayibutse gupfa. Shaho batoye nawe nzi ni umusore. Minisitiri w'uburezi yitwa nde? Si umugore. Yitwa atanyizwa na ka. Sibyo ra? Ibase n'ukuri sinuko ikibazo. Shakomeza nawe. COVID-19 yaje ryari muhe mwaka yamaze amezi angahe? COVID-19 yaje muri 2020 imara amezi angahe? Atandatu. Nawe ni kubyuza? Igihe yaziye? Yaje Mani yamaze amezi 10. Cyangwa yaje 19 urumva imara amezi 10. Njye navuze igihe desi yaziye kuko Sigo. Kwa gatatu. Yaje yatangiye 2019. Yaje mu kwa gatatu imara amezi 10. Sigo tubashije nawe yatutse. Nibyo byose byo. Nibyo. Okay. Ni iyihe ndege ya mbere yagurutse ku isi? Yitwa Right and Fire. Okay.
Okay, nizere ko ikiganiro TikTok cyabaryoheye. Ikiganiro TikTok ni nakagaruka kuri ICK News. Nizere ko tuzajya tubana buri munsi. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ukarayikinga, ugasharinga, ugatera na comment. Murakoze.